Assalamualaikum. Alugoduga namaki Aishat Maisam. Alugod Kulahaki Faheddi. Alugod Divai Harakatuga Bayrefa Vani Habatumuga. Habarayakumibad Kalli Alugod Aishat Maisam. Habataku Surhita. Divai Rajan Covid Fasinimga the Dubalakan Arafi. Divai Rajan School of Devan Tavintan on the Bavan in Mafi. දෙහස් විහිවන හර මාර්ච් ප්‍රථම කොවිඩ් කේසය රාජන් පෙනි මියද හම පස්සිවි මින්ගද 5230 දෙයකන් අරාෆා කම HEOC තර්ජමාන් ඩොක්ටර් නස්ලා රෆීක් විදාරේ පාවේ අදි ෆනරහා හවුරගින මේහුන මේවගොත ස්වරව දෙවුන්දා කමෂා මීක තේ දුසත ෆන්සස් මිහුන ආවස් ස්වරව දෙවුන් අන්නකම විදාරේ Education Ministry miyadu rajyaga huriha school taka phonu saakiyulaga wani veri rammaladi atolu gina rattakegga covid ga balimaduka petiripawa dadiwalega school taka dadiwaruna mudarisa madi beleni wearing rakkatarikamataka hinga mundiya dirasa ahar devantam imtihan online ka kuriya gendalkama nimma waka habar bellavi huri habefuras bajawedawakade wassalam alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Durakatum khabar palanginda huri abefunas marhaba. Habar ekmi badal kali alwad Abdul Ganesh. Habar tike surhiya kapala laruga funaduga hingi mood kulivaruge excellent ge zuanak marveje. Demme palalani mihabaruge tafsila. Seven funaduga zuanun take mood kulivar kulenikon excellent ve ekaku marveje. जेट स्की के दूवनी को हीगे में एक्सलेंट गए मरुवे फाइवानी उमुरु 22 साल के सुनान शरीफ है सुनान मरुवे हादिसा गए लिबुन जहां तक फुनदु गए हुन अतोल हॉस्पिटल फरुआ देमुन तनिको कमा मालूमात लिबे में एक्सलेंट गए हिंगा फाइवानी मेदु मेंदु फाम देखो बहुत कल तक वाला बड़ा शुक्रिया हवन निमाला फाओ केला अस्सलाम वालेकुम